tuzibaka ngolo za mpa mvua mpa wa 2012 Chorale Sebu itombokele ku Yerusalemi bika nzila za kala za zibuka mdianki kembwa tata nzambi ufina mane mimonia mpasi sibakembela tuzeivo mvita ngolo yena menzambi sika kutunungisa muna ntete bantu kabavisi lingi diambu didiko pamuini kaka bele sambela bakedi kunzo basidi salantsinsani bakedi kunzo songi muma mingi tutesa masakuba monsamu ya mingi kanzi kiongo peto dimbundu dia tata mwanda velela tutatunga bia tutunganga Chorale se tima wa batata luidi kadi muntu vo vuvu bakusilanga kiesika kingi kalanga kadi mukanda omuntu na vuvu bakusilanga vokenako regre ya ingi bantu mbasi bavisa vo dibuni ya tata mwanda vele tutatunga alo mena kiesikizi kwa betu papo betu sevo nkanda nombe kafuti kembela masemeto bona bakututela yebona pe bakututele lenge unsamu kaluyambula kuntwala mambote simakala musamu wa tata nzambi tata simoni kimbamu kaiza munza pambuta banyula nani kutumini mfumu Yesu ntumini mamu kya mambu tunatini mamu manzambi bonki utunatini yani vo dibundu luyalo yendinga kikongo pitatu kwani butarantsina ya inene mpirai dibundu luyalo yekikongo bantu abavisidiko makanda maonso bantu bavide zudi yao mbebona kebuyani yekikongo ebe tala diamu dia batikila bao bakangamane bundu disivaika kunganda bundu diele munzaya mvimba unu kidi bundu dimone kene puna Chorale se mokati mokena Chorale se nzambi zei muntu anaka kuntangilanga bingi batanga vo nzambi kanzeiko kanzi katika dibundu tuvuile zi mouvement tuvuile mpeba minkuikizi tuvuile mpeba mbuta za dibundu mengi au mautela mananga bankakao kujitekitela manao c'est bien nzambi anaka kuntangilanga bankaka mudirija itela mana nzambi anaka kuntangila kufaki yana bakuntangila fliki muvuma zazo betu ku Chorale se voze vo kuiziri ku repetition ko mbazi yo yangeye etamona kakiari yako kanzi utakuza ku repetition mbazi yo yangeye zendi presa kakele asiba ange batukelanga ange skalanga muntu ange alors ungeye absence vozi sakiri ange yange tanga mukanda nzambi Moïse onda muntu kuna Egypte kanzi nzambi bukangana kisalu abakangana kisalu watomboka na mongo alemenenge tia nzambi untelevo umatela mane anlongo na katula nsampatu nzambi tuzuina funguna bagisi miumia mbimi ya banani ale yambuti katuli nsampatu ubu Moïse tambuse yakisi bana ba Israel bo Moïse uzifua mbasi ya nzambi hizi mbazi ya satana hizi
vuya satana yanivo muntu wa mono ya nzambi no wa mono oh me muntu kaonda kona Egypte kani wafungwa wa nzambi mbongele tubakisi mama nzambi bantu vweza bawezanga bubu akini kimoyo oh libre kwa buena vozolo lewele vozolo vwendiko vozolo me zaya vosikididi kinzenza twaiza munza kala tukala kwanza mungi position kala ya mbote yambi nzambi wasalilingi position mbote vukuze bya kunzambiko ana kubwana ko donc saluki tusalaka kampamba ko tukava ntutu ikuna zulu utasambila preparation ta sala nzila ko yakala mbote mna lubutino konso mouvement wena tangu fuidi korele ngevo izi nsai kubakiti zevo munkembo ngitakwendela mbebuna kali nzambi kuna kakuntalilanga mumu mambu mutlairika mukinitu ngampasi kansi mukimwanda très riche situ bandombe tumonekana nga nzambi kakutzaiko batushimbakana kansi yani nzambi vo lukalabala bantsuka kuna nima ekeke ya generation ya njia benu muna sia kulutangila unikiki betu tunata nzaya mvimba zude ki Congo betu tulongisa chu eluyal deja to bakalo bonso partout zindombi statuarisa bebuna eluyal muma bonso metakuiza mbeto tuzaya vo tukalaba kubama libetu bakusitala nzaya mkaka bakusilongo kandinga ya betu zuda betu bakusitala bwitu savangila kabisalu betu. Alors Dieu merci tuzivuidi zi paroisse zimutunga mazenena malgré les dérangements et kuna batele nkamba babuka tele non ndinga imosi kaikalanga ulusali le projet le kutusongesa d'accord démarrer wirombe alors saluta sala kumpaka kanjepi ndomunika saya wewe tata ndio no kuka kwako kuna no nzonza place nzonzambi musikaiba yula tekletunga yina moma nkaka mama katuketuri mona parce que tereike hunu tamoneka vo mu fuana kitona kuna memvula zikuiza place na ike kala fulo bakada kartereza zinene kwanda muntama vo wizi ku centre d'accueil bantu bafyote me hunu vo wele ku centre d'accueil kimbangi sikuna kasavubu place kake ni botu kuna yendiri bo bena mumpero bena munsone nzame malamu mabundu mamaka kuiza kwa bakuiza sitamonika beto place kaike wono bakiri place ya inene rutunga tulangar rutunga balabanzo mutula Valère abutuli Valère kuntuala bobo tumonanga ndo kaba sambilanga uko bao bakuiza kati mfumo longo yana vo bi place bankaka bakini kungana bakusuvanda bi place ngatuka bweka jina c'est yani kisaru et surtout Didi Diambu le 3 octobre de nikuninza ya mvimba mambu makele yetu ku RDC nzambi tutenzekele koko luvuva mu kotele bantu bakuikiri force ya nzambi batukuzitula kulumbimbi est égal Babel d'Antama. Babel d'Antama. Nzambi tele lumwanga na munzaya vimba. Parce que au groupe bakala fulu kimosi. Alors, vous voyez que fulu kimosi nangi nous ambote za zambi jijiti. Mona tumona voka tumona maka. Même ko koral kwa kutona na mona yengini zambote zambi mkuiza kazene
nzambi ya muangane nzaya vimba ba ukaba widi hoko mbelu muangana kaba widi hoko lu muangana kaba widi hoko ale mazuma sobere lebakisi so aswani ya mazu yizidi ale ngi muru muiza tuna e baka tawiza na tout déplacer belle banka betungira ku Congo Brazza baka batungira mu Congo Kinshasa baka batungira Congo Angola nsiza mputu zozo umona honza ya mvimba yeka kani nzambu atavo rumwangana munza ya mvimba kali byanchiri tunga nginu zambi za tunga nzo ya yongi antoto yekuna zulu bubu tangu ya tata simuniki mbango yalvo babele diampa diankulu diafwa diampa yiti tutatunga kwe Yerusalem bubu mana masala kuna makangama twene no talomba kwa nzambi katuila mpasero makutuka l'UNESCO banka kabanskisa recherche uzonza kututazonza vo kukulumbi mbitu kwenda ebutukona sa babe sibula nkulu zina za ntamantama batali moma umetazonza tata de na kunkamba makele ka maluvunu basali de tilwa mweno makele kama Papa oye, oye, tata zaluye, oye, tata zaluye, oye. Bubu betu bandombe zitu betu tunataka kadi bundu dakaka ku tata simuniki mbango tukitula bisambu kuna tukilomba misambu kuna nzambi botu wili kazibulako shuri konsu jambo yintangwan period par period ibuna tutakwenela mimi asa kutusisila batata imotu talanda kwa luwili mbe senu ngoro kaluchini ya koraliku ya Yesu wawili afuiri kwa ni wankomene bona insayo ngita mwana yayo kakibanga kakufo tujita bonga ngolo kwei Yerusalem toki hontangu na kuisa ku Yerusalem izidi beno kale keska kingi kali babele jampa titatunga makane zindinga kuba kuisa tuyakala kumbanza ngo le 3 octobre tutamani sa ambassadeur dans 6 ans za kuntara kuna centre d'accueil alors bankaka ba tambolili sibiza kunkam le 6 avril alors talombela hivyo force bisabira kubia salama bon ikuluveni date la chorale C Brazzaville le 12 septembre. Le 12 septembre, je bana à l'école, même aux vacances. Bon, mvula kani, i période salamanga bisalu. Mvula kani bisalu ifuti diata pour Yerusalem. Bon, il y a janvier, beno pelu jidi bonane kuna, bonane ya beto kumpe lutambika. Lu se boye? Donc samumio. Kuna bonane badide. E fishi mpe tufila kunkamba badia bonane. Ngatuka bweko. Kadi kutu sanse lankangu yewa fwa ye wa moyo. Donc muma onzo e mau tomene kuizila mpasuta mwakana loende ye diambu lunata binsamu mfumu basiri e tabongisa mama na maonzo seka futimoni kanga kunkamba bonzo muruma zazo tuwiza ne wama mingi ko futumanisa kiti maquette abie bisamu tekatula alors mansa mosi ovovele mamani weli kuna twala mozole papa mbenza saka kotsa mozole tuwiza ne mono mfokole mkumbwa se mwane mwanda vela amen Papa oye oye papa oye oye papa oye oye espoir du monde nous sommes derrière vous. Qu'est-ce que
Kiesoka kiesako. Kiesoka kiesako. Papa Ebuka Télé le 12 septembre. Le 12 septembre, oye. Le 12 septembre, oye. Chorale c'est oye. Papa Ebuka Télé, bientôt pour tout dire fête. Bonne année. Bientôt pour tout fêter avec pareil à papa. Papa oye. Bonne année oye. Mambo mole papa katuweni. Kiesoka kiesako. Motu sari loka tu sari lako. Voilà. Ngachu na tutaola. Le 12 septembre oye. Voilà. C'est sûr, motu kuiza babingi wakati kuiza babingi. Voilà. Papa oye. Maintenant, tukatonda mvovo tuweni papa kimvama kitubakiri. Zuja tata nzambi tuwiri. Tufedida tonda. Bana bakarere mu kuiza. Bana bashiri ku Pointe Noire, bana bashiri ku Brazzaville, bana be ku Dolizi. Il faut monati erreur ya ngolo bashiri. Il faut bazava que beto zuja tata tuwiri. Donc butu mutonda. Faut baba wa. Que papa batonda motondele mambo mama boto wili. Papa oye. Mama pasuka yandi beno boka yidika. Zebe boka yidika la. Totonda mvovo papa munkumbwa se mwana emwanda vila. Munkumbwa se mwana mwanda vila. Wa. Bon papa niko tunashi. Misambila. Ana bago papa. Ya $10. La veste. Yo. Bon que je te massage. Comment tu es? Les deux qui louent les voix. Et là. Je vais mettre dans le police. Nous allons congéser et moi velela. Tata Zabi, Kumuish, Tata Mwanda velela. Kiampila Maton, Kutudila. 2012 hii hapo Moranse na Congo Brazza kotele munyiru sereni kotele bubu tuiri kalo asigula vimba atembo na zitakuweza kuntwala tutatamana musalila dia muditi kalidati tuveno ya 12 septembre ngonda ya septembre faut tuiza ku Yerusalemi musalabi ya Yerusalemi muna moyenda di bundu kuko ikusina kinavotuiziri kusus sali sabeto bana beno mamingi matuzungiriri mampasi vengo mona wakatula mpasi zozo pasi voluvuva muluiza kwa betu kanda nzambi yandivozola nga Yerusalemi wene mamo yani uzibulanga yani uvananga yani utulanga luvuvamu Yerusalemi solution mu mambo meto kuna bayuda mfumu Yesu atomokelange miongo ya Yerusalemi wazaya nsasa diambu mumoka na itata nzambi kari yani kwa ni nzambi tumwini masemeto mama tatu papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda kuntima bao batombokelenge miongo mimi ya Yerusalemi bazaya nsasa diambu mumoka na itata nzambi kari bao kwa ibanzambi bao kutusonga nzila ya Yerusalemi beto tuizili mumoka na ye masemeto wana rapport passe conscientant 2011 yemvula zivio kele pasisa zingi tumwene zimvita rufua malade nsatu 2012 yakala ya nsambu ye malau kwa beto kari mbanza ye Yerusalemi fumu Yesu tata Simoni Kimbangu kangu lwakanga mukula nkanda ndombe amona vo mpasi za nkanda ndombe za zingira ntangu ya nda beno baiza kuturekipera muna mfumu Yesu matuka ndinga vongele nduna kuiza sikavanga mamingi masundili mamonika le 6 avril 1921 tata Simoni Kimbangu abatike salu omunkamba muniakisa zimbevu utuniakisa kweto bimbevo ulolo ebetu twiziri ebasidi emuna makanda emuna zinzo utuniakisa kali mumu wavangira mavango makuma bingi baikaye bimbevo bya chronique unitu
bene mo manisanga tia tata vonge kuyirikiliko wankaka kenako beno ka yirika bankaka bakota hospital faikanga ko lwendo basalisa banyaka baika bankaka muzinzo babele langa baikanga ko lwendo basalisa mpasefo aniaka tuyaulanga ntu meso tsingu nima moko ntima vumu yemalo menga khatu mazanka tension l'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabète PC niangi cancer cardiaque paralysie opération monitor ntu wa winu la matusalilanga ntu vuka yinu liko kuleni lenda nga dimosoko babingi to ike bimbeho bya ntu bile momani sanga kuniax meso insonga nzila dina dituvanga muna tukwenda meso songa babingi meso mafuiri utuniakisa nsingu mpasi utuniakisa moko ma masimba yesala bisalo babingi beke problem muzimo mumoko tusalisa nima yani simbili nitu yanvimba waleka ni mampasi wavwanda ni telema pasi ni mampasi wadiata ni mampasi katula kimbevo kya nima nitu bukadidi madia l'estomac pasi ntima pasi manisa kimbevo kya l'estomac manisa kimbevo kya ntima malu matumamanga malu vimba rheumatisme mbasu katula bimbevo bina muna malu ene ba mama bakwela butankatu bane bana babingi pe betabuta bana fwa bivumu katuka tutalira diva mudi no manisa dio pasifo basimbe bana babingi bakwele letiko ngeu nzambi yirika pasi bakwela babingi bisalu bikondolo bisalu kisimba nga muntu wo kisalu nkatu pasi bana bisalu babingi betasala promotion fonction tubalombele bisalu bienda kuntwala babingi teka batekanga sakumunanitu sakumuna moko sakumuna bisalu byetu babingi tunetizi foto yeminkanda bantu bana mpasi na yao basalisa basi babakaluvuvamu babingi bayenda voyage kanzi kabalwe kichiko kuna batakwenda balwakisa babingi bavila mukanda kabamonekangako kani nkanda kani bokela oba futukiri mukanda sitofutula matondo mfundu kwa luyalo mfundu kwa famille utunwani na mvitayo karingewa tadibo benu kwa lununwana nga kwa batunwani sanga benu kwa luluzonza kwa batuzonza sanga tutalila minsamu yo watumani sana pasi kwa luvuva muluiza kwa betu bana balekol banungisa babaka maplome diplome diao dizilanga nzila muntu kasala tiatulombe muntu wene mvovo mina mituvaikisa fulweki miao tuwane na lusaku muno ona 21 vosalisi bantu filidi kumaza bayobela momo tunuanga momo tuyobelanga mazibula nzila za bisalu bakatula bela munitu matuana luvuva munitu unkumbwa se ye mwane mwanda wela amen Yemono penga kizeye kwe Una tata mana sagila kitoki
Boyokana lobela bino banalanga, boyokana yebisa bino banalanga, boyokana lobela bino banalanga, boyokana yebisa bino banalanga. Tango yango epeleni oyo tolakana kana tata ete tokatalika mwango tango yango epeleni oyo tolakana kana tata
kani bisalu bifuti diata pour Yerusalem. Bon. Il y a janvier. Beno mpelu jidi bonane kuna. Bonane ya beto kumpe lutambika. Luseboye? Papa oye. Donc samumio. Kuna bonane badide. E fishi mpetu fila kunkamba badia bonane. Ngatuka bweko. Papa. Kadi kutu sanse lankangu yewa fwa ye wa moyo. Donc muma onzo e mau tomene kuizila mpasuta mwakana loende ye diambu. Lunata binsamu mfumu basiri e tabongisa mama na maonzo seka futimoni kanga kunkamba bonzo muhuma zazo. Tuwiza ne? Wama mingi ko tumanisa kiti market abie bisamu tekatula alors mansa musi ovovele mamani weli kuna twala mozole papa mbenza sa kotsa mozole tuwiza ne mono mfokole mkumbwa se mwane mwanda vela amen Papa oye. Papa oye. Papa oye. Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Kiesoka kiesako. Kiesoka kiesako. Kiesoka kiesako. Papa Ebuka Tele le 12 septembre. Le 12 septembre oye. Le 12 septembre oye. Korase oye. Papa Ebuka Tele beto pour tout dire fête. Bonne année. Beto pour tout fêter avec pare ya papa. Papa oye. Bonne année oye. Mambo mole papa katuweni. Kiesoka kiesako. Motu salilo katu salilako. Voilà. Ngachuna tutaola. Le 12 septembre oye. Voilà. C'est sûr motu kuiza babingi wakati kuiza babingi. Voilà. Papa oye. Maintenant tukatonda mvovo tuweni papa kimvama kitubakiri. Zuja tata nzambi tuwiri. Tufedida tonda. Bana bakarere mu kuiza. Bana bashiri ku Pointe Noire, bana bashiri ku Brazzaville, bana be ku Dolizi. Il faut monati erreur ya ngolo bashiri. Il faut bazava que beto zuja tata tuwiri. Donc butu mutonda. Faut baba wa que papa batonda motondele mambo mama boto wili. Papa oye. Mama pasuka yandi benu boka yidika. Zebe boka yidika la. Totonda mvovo papa munkumbwa se mwana e mwanda vila. Munkumbwa se mwana mwanda vila. Wa. Papa niko tukashi. Misambila. Ana bago papa. Ya $10 na list. Bofia José Massa. Ale duki wele kwani. Kela. Kwa mbele no polisi. Nozora kwangese ye mwana velela. Tata zabi kumuishi tata mwana velela. Kampila maton kutulila. 2012 hii hapo. Oranse. Na Congo Brazza kotele mu Yerusalem. Kotele bubu tuiri kalo asikula vimba atempo la zitakuweza kuntwala tutatamana musalila diambo titi kali dati tuveno ya 12 septembre ngonda ya septembre faut tuiza ku Yerusalemi musala bisala ya Yerusalemi muna moyenda di bundo kuko ikusina kinavotuizi di kusus sali sabeto bana beno mamingi matuzungilili mampasi vengo mona wakatula mpasi zozo pasi voluvuva muluiza kwa betu kanda nzambi ya nivozola nga Yerusalemi wene mamo yani uzibulanga yani uvananga yani utulanga luvuva mu Yerusalemi solution mu mambo meto kuna bayuda mfumu Yesu atomokelange miongo ya Yerusalemi wazaya nsasa diambu mumoka na itata nzambi kari yani kwa ni nzambi tumwini masemeto mama tatu
papa kisolokele papa de alungana papa de ngenda kuntima bao batombokelenge miongo mimi ya Yerusalemi bazaya nsasa diambo mumoka na yetata nzambi kadi bao kwa ibanzambi bao kutusonga nzila ya Yerusalemi beto tuizili mumoka na ye masemeto wana rapport pas conscientang 2011 yemvula ziviokele pasisa zingi tumwene zimvita rufua malade nsatu 2012 yakala ya nsambu ye malau kwa beto kari mumbanza ye Yerusalemi fumu Yesu tata Simoni Kimbangu kangu lwa kanga mukula nkanda ndombe amona vo mpasi za nkanda ndombe za zingila ntangu ya nda beno lwaiza kuturekipera muna mfumu Yesu matuka ndinga vongele nduna kuiza sikavanga mamingi masundili mamonika le 6 avril 1921 tata Simoni Kimbangu abatike salu umunkamba muniakisa zimbevu utuniakisa kweto bimbevu ulolo ebetu tuizili ebasidi emuna makanda emuna zinzo utuniakisa kali mumu wavangila mavango makuma bingi baikaye bimbevu bya chronique munitu mbele momanisanga tiao tata vonge kuyirikiliko wankaka kenako beno kaluyirika bankaka bakota hospital faikangako lwendo basalisa banyaka baika bankaka muzinzo babele langa baikangako lwendo basalisa mpasevo aniaka tuyaulanga ntu meso tsingu nima moko ntima vumu yemalo menga khatu mazanka tension l'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabète PC niangi cancer cardiaque paralysie opération monite ntu wa uyinula matusalilanga ntu vuka yinuliko kuleni lenda ngadi mosoko abingi toike bimbevo bya ntu bile momanisanga kuniax meso insonga nzila dina dituvanga muna tukwenda meso songa abingi meso mafuiri utuniakisa nsingu mpasi utuniakisa moko mama simba yesalabisalo abingi beke problem mumoko tusalisa nima yani simbili nitu yanvimba waleka ni mampasi wavwanda ni telema pasi ni mampasi wadiata ni mampasi katula kimbevo kya nima nitu bukadidi madia l'estomac pasi ntima pasi manisa kimbevo kya l'estomac manisa kimbevo kya ntima malu mama tumamanga malu vimba rheumatisme mbasu katula bimbevo bina muna malu ene ba mama bakwela butankatu bane bana babingi pe betabuta bana fwa bivumu katuka tutalira dira mudi na manisa liyo pasifo basimbe bana babingi bakwele letiko ngeu nzambi yirika pasi bakwela babingi isalu bikondolo isalu kisimba nga muntu wo kisalu nkatu pasi bana bisalu babingi betasala promotion fonction tubalombele bisalu bienda kuntwala babingi teka batekanga sakumunanitu sakumuna moko sakumuna bisalu byetu babingi tunetizi foto yeminkanda bantu bana mpasi na yao basalisa basi babakaluvuvamu babingi bayenda voyage kanzi kabalwe kichiko kuna batakwenda barwakisa babingi bavila mukanda kabamonekangako kani nkanda kani bokela oba futukiri mukanda sitofutula matondo mfundu kwa luyalo mfundu kwa famille utunwani na mvitayo karinge watalibo benu kwa nunwana ngako batunwani sanga benu kwa luzonza kwa batuzonza sanga tutalila minsamu yo watumani sana pasi kwa luvuva muliza kwa betu bana balekol banungisa babaka diplome diao dizilanga nzila muntu kasala tiatu lombe muntu wene mvovo mina mituvaikisa fulweki miao tuwane na lusaku muno mona 21 vosalisi bantu filidi kumaza bayobela momo tunuanga momo tuyobelanga mazibula nzila za bisalu bakatula bela munitu matuana luvuva munitu unkumbwa se ye mwane mwanda wela amen, amen.
mono penga kizeye kwe. Makaka lusinga ke
boyokana lobela bino bana nanga boyokana yebisa bino bana nanga boyokana lobela bino bana nanga boyokana yebisa bino bana nanga tango yango epelemi oyo tolakana kana tata pete toka